أما فرقة الناجية أقول جمع كسلي فرقة الناجية أهل السنة والجماعة أقول جمع كل كسلي ولود التوي أهل السنة والجماعة ولا ينتبغ هذا الوصف أهل السنة والجماعة أقول نما أنكتو تسبت مغسلة نما أنكتو بمغسمة تسبت مغسلة كو أهل السنة والجماعة إلا على فرقة السلفية فالسلفوا جمع كلهم الذين سلكوا من هاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل السنة والجماعة وتفهم مغسية فهم مغمي ni uba ko firqa min masalafiya iba ko firqa ma jama kulu min ko salafi ahli sunna wal jamaa o togobe be ulu dorondema wala yantabiru hada al wasf ahli sunna wal jamaa illa ala firqati salafiyya jama kulu min salafi ahli sunna wal jamaa be fo ulu de ka alladhina salaku min haja rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi munun do nakiden ka sirala ana ka shebo ana ka shebau salafiya be sabati wulude ka nu ko ahli sunna wal jamaa munu nyekide na ka shebau ta wulude to ahli sunna wal jamaa wulude to ko salaf wulude to ko salafu salihun donc mbal maw mbena do fo mo munu bu dambe ko ambe sunna mo jamana kono as-salafiyya li haqq la yatajaharu ayujate salafiya yere haqiqa ate marashike est-ce que min be marashike ebe salafu ka taboloka seba jumambe jiya kono seba jumambe na be se ka sabate ko aye marashike fa amado contrôle tabina jumambe ko aye marashike tabina jumambe aye marashike as-salafi al-haqq la yatajahar kele salafiya yere haqiqa tinya ate marashike la yaghrubu min si'ati baladihi salafiya yere jati ata akadugu yere kafen jole unkari salafi yere haqiqa ate aka jamana kafen unkari ate batima kari ate tasuma do sirawula as-salafiyya li haqqa la yukaffiru lil muslimin salafiya yere haqiqa te silama kafiriya ni dalila ma silama min kafira qur'ana ni sunna as-salafiyya li haqqa la yusariku fil fitna salafiya haqiqate faramugo kai ka fitina la salafi tinya salafi minya te faramugo kai ka fitina la as-salafiyya li haqqa la yantami li ahjab wal firaq salafiya haqiqa jama munun fule hijibiyan ikhwaniyan jama kulu galum munun fule jiya kuno salafiya te farawlu ka bada salafi haqiqate farawlu ka ata yere dambe katuma jama kulu filile munun be jiyan kuno firqa munun be jiyan kuno salafiyate faranununka as-salafiyya li haqqa la yatalawwan hasba hawahu salafiyya haqiqa alite yelema nindu ngofe ni masala ina ninde kadine en kaddeli law tromi kanama ube kaddela karabu nyini ala ni masala min fuleni nyin tenka hakli nay kaddeli law nyini kumba cinya togo mi kasoro hari na cinya lente salafiyatu wewu salafu haqiqa be munu dele law de nofe ko min ba yere kaw ko min ba kaddemba ya kaw ko min be mu wore kaw salafiya haqiqa be munu dele law de nofe salafite munu aka hakilina nofe de jamana kono dommi ni ko min nana kadanye be bala nka fara jamaw ka wala nkadila karabu nyinala jamana na wakati min ni ko min nana mugo fambata ka mugo ka hakilina tin ka foshi ka bola kadila karabu nyini ko cinya salafu to yew salafu te yelema nindi wonno fe aha labambe ke munye as-salafiyya al-haqqa salafi haqiqa la yakhruju an wali amrihi atebo aka fama ko abada ka fama ka bo fama kontrola ka kele tire nye e wasarati munun fo ko nu ulu dafara abese ka bo fama ko ka boy ka mobila nola nu o sarati ma dafa salati te bo fama ko abada ka kele ka marashike min nye nyinin kalinati aka yere nyini nunu na folo aka yere nyini nunu na folo donc an koni be min fo ahli sunna wal jamaa as-salafiyuna faragutede
faragute men ni be cide ni seba utaka iye salafuye ni te cide ni seba utaka ite salafuye parce que ni ay woni jamay laje to jama do bula ahli sunna yu katogode al jamaa yu katogode ahli sunna wal jamaa yu katogode ahli al hadith yu katogode ahli al asr yu katogode ha taifatu mansura yu togoy firqatu najia yu togoy salafu salihu yu togoy ni segi nye min soro ko fo ni nona ni segi kitabu do dilani men fana kamande la ka tofo ni segi ayu fam ahli sunna utogode al jamaa utogode ahli sunna wal jamaa yu ka togode ahli al hadith yu ka togode ahli al asr yu ka togode taifatu mansura yu ka togode firqatu najia yu ka togode salafu salihu yu ka togode nimbeye jama kulu kelende mais jamana yi yoro dolantu jalege o parce que ama kala de salafiya inde makala ama fo atunte fo jamana in kono akeru ma ko kura ayakara mu yere kono na filo janko kalande janko kalambali ambe ala dilala de ka hakri nyumandi annuma ka famudin annuma ninni salafiya beta ni barabe kenai ka soro e suro nyemmi fa kono kaba ko ye munyede u ka yere sala aba kono wa itiba'u salafu salihi wa iktifa'u asarihim depe awum banka demisene kala na burusula nyen kara risala kono risala kam muqaddima ninde ba kono parce que risala kam muqaddima bi ahli sunna wal jamaa fahmi salafu salih abode ka ako wa itiba'u salafu salih ako salafu salih munun temina hinye koy katugulu ko e ka wulu bato wa iktifa'u asarihim ikun nomina borani siraminye ka bo ode gari sala kuno salafi inde gari sala kuno odi ya tonko ka firu nunun de makala ka famu janka ka barake mu